Badudi ba tshilapfene ka ntle ga Tho ya Ndou ka Limpopo ba holofela gore mabone a go fehlwa ka letsatsi a wa tsenywago ka mebileng ka motsaneng wa bona a tla thuša go fediša bosenyi. Khamphane ya private le mokgatlo wo e sego wa mmušo ba file setšhaba mabone. Se se direga ge naga e itemogela mathata a go kgaoga ga mohlagase. Mabone a go šomiša matla a letšatši mo motseng wa Tshilapfene ke a mathomo a mohuta ona a nnoši motsemagaeng ka seleteng sa Bempe a boloka mollo mosegare gore a kgone go kgotetša bošego. Projeke ye e tlišitšwe ka nepo ya go hlabolola motsemagae ka technology ye mpšha. Even the home lights, we can use even solar so that our children can have time to read their books, because load shedding is a problem to us every day. This is real transformation. This is what we want to see. If we are talking about smart cities, if we are talking about mega cities in the rural communities, this is where we're supposed to start. Motse o wa betšwe mabone a mmileng a 45 a monnabo wa dikilometara tša go feta tše 3. Time is moving. Villages are no longer the same like the past 100 years. So we have to move with time, and technology drives these changes. The whole team was involved. The Schreeder Together Fund, which is the Belgium funding scheme of Schreeder, they have initiated with us and of course realized this project, which is for us a big step in the community, giving something back to the community, creating safety, which lighting is all about. Badudi ba re ba ile go hlokomela mabone a gore a seke a senywa ka ge a ile go ba thuša gore ba kgone go bona bošego gore ba kgone go lwantšhana le bosenyi bjo bo tsenetšego ka tikologong ye. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Tshilapfene.